So ZYLE shiri ya madota ipheli guys, mingarivali ku ri ZYLE na MTHIMBANI a yi ngesela ya vona, mara sweswi ZYLE u humese short clip leyi ti kombaka i nga ri yi bifa MTHIMBANI, so a ni lava ku ri namuntlha yi yingisela swin'we, then after ni ta mi twisa clip yin'wana ya MTHIMBANI a bifa ku gagashi. So welcome back to Tsonga Rap Talk Show. If I was a subscriber ka channel ya hina, make sure ku ri wa subscriber u tlhela u khumba na notification bell ku ri u nga saleli ndzhaku loko hi endla ti video ta hina or loko ni upload ti video. And mi nga rivali ku ri nongonoko wa hina wu sponsoriwa hi Swash Fashion kusuka kwala Giyani section A house number 206. So if u lava ku rhungeliwa something swo fana na swa mucato kumbe tirhoko ta mucato or tisuti ta mucato, ene mi nga rivali ku ri loko mu va byela ku ri nambara ya n'wina yi kuma ka Tsonga Rap Talk Show or nambara ya n'wina yi kuma ka Vurovai, ku na discount leyi va nga ta mi nyiketa yona loko mi chajana ka ti-price. Guys, without ku waste nkarhi a hi yeni mahlweni, ni la ku tlanga track leyiwani ya ZYLE. Okay, ZYLE. King and our king ilafana. Okay. Mara mo hinga judge guys, mo hinga judge ta kusuka ayingiseleni ya mahlweni. Kophela uZulu se king kanjani machangani, hosi ya machangani mi amboni xgevenga kakaza xingata tshega ka mina maniga wena au king ilafana na kophela uZulu se king kanjani. Minga rivali guys ku ri MTHIMBANI n'wana Mzulu la Mchangani, so loko ZYLE a ku Mzulu lawani u va ka refera mani MTHIMBANI. And guys, ZYLE xi va khomini la xigazini, to be honest ne ti-track lexi nga ti humesa nyana ta yi 3 nyana ti khomini nyana la xigazini. So ZYLE hala xigazini a ni ta ku nga humi mfethu, tshama kwala xigazini kwalano. Let's continue guys, hi twa ku ri ZYLE u ri yini. Hosi ya machangani mi amboni xgevenga kagaza xingata tshega ka mina maniga amboni motherfucker ka. Okay, the beat lediwani dina long drum yin'wana la ndzhaku a ni tivi kumbe i long drum or i marimba, dina bass yin'wana ya kahle ngopfu, mara yi ta kahle sweswiwani ngoma leyi a ni yi sola loko ya sungula, mara yi ta kahle ngopfu. N'wina se sweswi ni teka xitulu nkana la ta tlanga na n'wina maniga ende ZYLE xi tsakisa yini, xi ba hi flow ya xo xi ri one, a xi kopeli munhu damu, xi ti be flow ya xo xi ri one kahle kahle. Chavisiwi wena uri madala loko la ta phaka mamaniga la ta phaka timpama maniga anboni motherfucker ka n'wina se kumbe ZYLE xi lwela Kenise sweswi u ta twa mani ku tiva mani. sweswi ni teka xitulu nkana la ta tlanga na n'wina maniga nge chavisiwi wena uri madala loko la ta phaka mamaniga la ta phaka timpama vafana So guys, mhaka ZYLE yi helela kwalano. So sweswiwani ni lava ku ri ni mi tlangela video leya ya MTHIMBANI sweswiwani. Swi ti komba nga ri beef ya yena MTHIMBANI na gagashi yi nge heli sweswi guys, mara yi ni tsakisa yini leyiwani yi le ku nandziheni, yi personal leyi ya gagashi na MTHIMBANI yi nandziha ngopfu hikuva yi personal. Se liya ya MTHIMBANI na Kenise yi tlhela yi va personal nyana, vanhu va tshembisana swo ri nga twali, tlhela ku va na loyi va nge u na jealousy sikwini, so liya yi borha hi sweswo. That's why minkarhi yo tala ni nga lavi ku yi vulavula hi yona, mara mo hi cheka new beef guys. You know it's your homeboy MTHIMBANI aka Screen Saver Limpopo, Mr. Undefeated himself, son from the one come what Daud the producer. Together with Cape. Man, it's so talk about that guys. Ele da pela hangalasa marimba. At pela hangalasa or ad master level hangalasa or avachas you mena hangalasa. Someone so fanana says. Then aye. Come MTHIMBANI Screen Saver. Man, doing one.
Captain. Aye. Come MTHIMBANI, screensaver. Yeah, so instrumental like I and yeah, disco I started from scratch to the top, from foundation until ZYLE roof and Adao the producer. Yale achako. Mali and the 17, Mali and the 17, what you want, Mali and the 17, say what you want, Mali, what a picture, Mali and the 17, Mali and the 17, what you want, Mali and the 17, say what you want, Mali and the 17, Mali and the 17, Mali and the picture, what you want, Mali and the 17, say what you want, Mali and the 17. Okay, sisi wapfumela MTHIMBANI ku ri hayi loko va ku chele mali nkarhi lowu a wu yangi a ni wu hembeli vhela ku wa vatswa ku sende tiphiki ta khale at least swo handvita u swi faka ni le ka bifi ya matsundzuka na MTHIMBANI ni posta loko ni ya 17 nkarhi luwa ni ku ni kume phanchara hi what oh okay at least vula swihundla vuletela MTHIMBANI hayi man exiphono u nga humesa nyana misa loyi nga ri se u relaxing ngopfu la ka Tsonga rap u nga humesa nyana kambina u nga humesa nyana number 19 okay humesa number 19 until number 20 i vutshika ke hi ta sala hi ri right u yima swo hi swo tshika music na please so guys hi swona hi mikhomeli swona kahle ka Tsonga rap show kumbe munhu mi hetisela yona video do la guys di biti le dia de va daula haya ya di biti le doani ya hi dona va daula haya nga ri xitsikeleleni la and leswi na quality swa damani leswi tsakisaka biti ya damani ina quality se va dawu futhi swa quality na